Menjua-jua seni resturang kerina ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus sendah siorati kama bahan-bahan si bakal jadi teks-teks invokatio bagian pemena bagai bahan khotbah ibas kita ngerayakan minggu Epifani si petelukan makap ibas minggu tanggal 25 Januari 2026. Kami Pandita Albert Purba izinkan lako mabai sermon ta ibas wari si sendahenda. Invokatio ta ibuat ibas kitab Keluaran 10 siwah ayat 5 nina bagenda. Genduari adi iikutkan doaku jana ipatu hidup perpadananku maka kam jadi bangsaku. Kerina dunia kumpuna tapi kamu jadi bangsa pilihanku. Enda sada jandi sada padan di bata man bangsa Israel lako negaskan identitasna maka bangsa pilihan Tuhan. Janah penegasan identitas se mabas ada konsekuensi maka bangsa laba jela patuh nandangi undang-undang nandangi kai singgo tetapan Tuhan jadi dalam geluhna. Lali pilihan sedeban adi Athena tetap jadi bangsa Tuhan. LB pesan ibas teks invokasyon tanari. Si pedoakan yogikan kami jenda teks ogen pemena bagi itusun kami kari teks nats khotbah. Si pemena ibas Yesaya 60 ayat 1-6. Kekekenlah o Jerusalem resinal salah. Terang nunggurek sabab kemuliaan Tuhan ngursinal salibabonu. Doni itutupi kegelapan bagi pekerina bangsa lar pilihan. Tapi babonu ursinal sal terang Tuhan. Ibabonu teridah kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa reh ku terang du. Raja-raja pereh hendahi terang warindu simbaru. Tatap kus kelewat ndu. Perdiatekan kaisi jadi. Bangsa ndu krina pulung Athena reh ku kamulihi. Anak-anak ndu si dilaki reh di negeri sindahu nari. Anak-anak ndu si diberupe iyang kipi. Nidasye ayo ndu siang perban riah na ukurundu. Pusung ndu debet-debet perban gedang na Athendu. Kebayakan bangsa-bangsa itaruhkan man bandu. Rehni ke perlawit nari maler man bandu. Arak-arakan untam melala reh kukam. Subuh imedian bagepe ie panari. Iseba nari reh kalak maba emas rasku menen. I beritakan na berita si muhuli karena perbahanan Tuhan. Enda teks entah pesa dan nubuatan ibas sekala nabi si ibas tradisi kesarjanan Alkitab igelari Trito Jesaya si nuduhkan kugapa giriahna ras kemalaman natin simbelin si inanami bangsa Israel ijeda ipakena kata Jerusalem sebab bangsa si marpar merah si dude terbuang mulih pagin makana iya juk bangsa iya juk Jerusalem lako keke lako remeng kahate bagepe ninandai resinal salah terang labo Jerusalem ulu terange tapi kita kan terang Tuhan ngursinal salibobona makana Jerusalem tapi bangsa Israel ia sekedar jadi saluran terangeng adiban istilah kelistrikan gundari ia jadi kabel ngenca dengan diterangi na bangsa-bangsa jenari nterem kalak reh sebab idahna di Jerusalem di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan literang reh ya kuje itepet na bangsae itepet na kotae maba melala erta makana mulihi me
kebayakan gelar si mahuli lid di tengah-tengah Yerusalem. Jadi ise singalokan terang Tuhan arus namin mencecarkan mulihi kinar entah be cahaya terang kemuliaan di batai, maka nakala siringan dibas kegelapan lanai kedaram lanai mampa lanai terjelpa-jelpa rehia dengan laya salah alamat arkiteken idahna terang jadi titik fokus, terang jadi alamat siman tujun. Sebab Tuhan jine ngenuduhkan bana arah terangna arkiteken bangsa pilihanna. Endam lebih kaisi itegaskan tahpe pesan ibas teks ogen si iblaskan nabi entah pe skala penulis sidungna igelari bas tradisi kesejaraan kitab suci Trito Jesaya. Jenari teks khotbahta ibu di bas sada Petrus 2 ayat sada seksiwa. Iugikan kami bagian danina. Kita kan si tading kelah kerina si jahat. Ulan air bual entah pakulah-kulah. Entar cianate entah pecekura. Bagi anak-anak si baru tubuh minkam, siru-siru muas nandangi susu pertendin silali campurna. Gelah alunginem susue rehbelin nakam dengan selamat. Bagi tersurat ibas pustaka sebadia. Ngoina namindu kap ugaulina Tuhane. Dahilah Tuhan batu singgeluh si itulah rasila irgakan manusia. Tapi ipilih dengan irgakan di bata. Relah kam bagi batu-batu singgeluh. Jangan berelah min dirindu ipake guna majekan rumah prototon kesah. Ibasingan mekam redahin jadi imam-imam si badia. Guna persembahkan man di bata persembahan pertendin singena ate di bata kelang-kelangkan Yesus Kristus. Sebab tersurat ibas pustaka sebadia. Engkau kupilih sada batu si meherga. Si kutamakan di Sion jadi batu palas. Jala ise si teman bana landi ganpe kecewa. Batu ena meherga kalman bandu kam si te. Tapi man kala sila te. Batu si ambak gentu kange. Kepeken batu si jadi palas. Bagai pelit tersurat ibas pustaka sebadia. Ena batu sirbanca pagi kalak tertuk-tuk. Batu sirbanca kalak jongkang. Tertuk-tuk ia perbahan la ia te katae. Bagai mekap praten di bata man bana. Tapi kam bangsa pilihan. Imam-imam raja. Bangsa si kerajaan di bata. Anak-anak di bata si ipilih. Guna meritakan perbahanan-perbahanan di bata simbelin. Di batang gundi lokam darat ibas si gelap nari kubas terang na sila nai kalanglang ulina. Janah bagin si terakhirin nai kama si jadi tema tanina terang di bata sila nai langlang ulina. Seni naras turang lid sada belas-belas si dube isuratkan skala pastor tahpe budayawan bagai aktivis sosial si tergelar Romo Mangunwijaya ibas bukuna gereja diaspora nina lid kecenderungan maka gereja jatuh kepada atau mengalami situasi dikagumi tapi tidak dicintai. Gereja dikagumi tapi tidak dicintai. Kai si belaskan Romo Mangunwijaya enda, stuna sada kritik man gereja skala Kristen. Gelah min lalu pananay dirina ras matahkai misina idunienda. Kritik si hampir mirip pere hidur skala sastrawan Libanon si tergelar Khalil Gibran. Ia nuliskan sada turi-turin gendak entah cerpen si judulna ibas bahasa Arab Yuhana Al-Majnun
Entah ibas cakap karo basi terjemahkan Johannes si Mahado. Itu rikan maka Johannes yang skala permakan sir buni-buni ngoge pustaka si badia. Sebab adi tertek maka yang ngoge pustaka banci kaya yukum gereja. Basa dawari itu pun iar makan janah na ngoge pustaka si badia. Dengan ibas tutus na kalatena nggo lupa yang makapaksana yar makan lembu. Layarat na ngagat rubia-rubia si permakini nandai ku kebun anggur gereja. Tupung idah pejabat gereja entah pe biarawan maka kebun nanggo ceda perbahan asuh-asuhan Johannes itangkap nama rasipok peki me si Johannes jenari suruh yang galari kini rugin gereja ndai. Johannes si musil tapir tutu satir kini teken harus ngalari kini rugin gereja si setuhuna kalbayak bagepe kini rugin pejabat-pejabat gereja si bayak namura. Sering ada turang tulisan Khalil Gibran enda banci jadi sada kritik si terus banci relevan man banta kuas kegeluhun ta segendorepe sebab lit kebiaran makana gereja banci lupa nandangi jati dirina adi kini ya terlena nandangi donienda. Teks ogen tandai bas ogen si pemenai bas Yesaya nuriken uga Israel idilo jadi terang. Labo ia terange tapi ia jadi saluran terange. Terang Tuhan bincar min ku donienda. Gelah na ula gelapan donienda. Artina kai. Maka ija bangsa pilihan Tuhan. Maka ija gereja lit. Maka ija kelak Kristen hadir. Setuhun lit sa pangarapan. Maka lid ije si muhuli sebab terang Tuhan ersinalsal erkinar erkelang-kelangkan gereja erkelang-kelangkan bangsa pilihan Tuhan entah secara pribadi erkelang-kelangkan kita kerinana. Senin harus turang bagepe ibas teks khotbahta isingatkan maka kalau Kristen si marpar merap si tupungsi yang geluh jadi sada kelompok minoritas si bas masyarakat Romawi gelah ituduhkan na kualitasna intina kal eme gelah kalau Kristen geluh alu ciri lain berbeda. Makai surat kelibas sada Petrus 2 siwah si jadi palas khotbahta warienda kala si teg idilo lakon dalankan sada misi si ipercayakan man bana. Setuhuna teks eda harus yoge raduras sada Petrus sada ayat 22-25 gelah sirti kaikin maksud bagi nenda isuratkan penulis kitab. Nina ize maka perban kala si teg ngomre dirinar sadaras kebenarne maka tubuhmu yang mulihi. Tapi ia tubuh labo idur benih sir masak-masak sebab di bata jine ngom betubuh ia tentu na enda rakiteken pendahin kesaksi badian. Simplim barui pusuk praten, simpen barui cara berpikir, cara mata natap, cara tan rendahin, cara nahen jingkam, cara erbelas. Sini maksud tubuh mulihi. Kita kan fakta sih ada mau maka Kristen pe idilog lah nadingkan kerana si jahat. Laner bual entah pakulah-kulah, entah cianate entah pecekura. Penakit silit singlang keti manusia. Adi enggo tubuh kedua kali kan entah pe tubuh mulihi enda masap sitik. Artinya kalau Kristen iarap penggeluhkan sada kegeluhan si murni bagi anak gara-gara silalap muas nandangi
si mahulir kita kan persadan naras nandena. Sikin sumbul si mereka kegeluhan manbana. Raduk resepakta si enggoy singatkan dari kamu maka kala Kristen ia jurah ku Yesus. Ibas teks saya katakan batu singgelu. Sebab alulit na penandai relasi entah hubungan si mahulir Yesus nge, maka kakala Kristen baci nandai dirina entah identitasna selaku sada bagini bas bangunan perpulungan Tuhan. Penulis surat Petrus memakai andingan batu, sada andingan si kenakal ku kegeluhan si ngoge suratna. Sebab ibas daerah melala bangunan ibahan ibas batu nari. Dan halit saja lit KPJ tentuna kala si pendahina khusus selaku tukang batu. Tentuna batu si maksud penulis batu pertendin. Sebab ia pak sana ngerana karena sada spiritualitas. Yesus sindube lahir gakan pemimpin agama, si ijulukan sarjana-sarjana Yahudi si metah undang-undang, si jadi korban persekongkolan politik penguasa Roma ras imam-imam, kapekan Yesus anak dibata, si nelamatkan doni. Batu si terbuang, ras lahir gakan tukang, ipake dibata jadi batu pala si meherga, ras la tersambari. Kain dube si meteruk imata jelma salih jadi mehergar kita kan pendahin di bata. Batu sundube ngajuk jelma ndahi di bata genduari rebahan melala kala tertutup. Jertuh ras guradang. Sebab kala si langa loken batue langa sub geluhkan geluhna repalaskan surah-surah di bata. Kala si mengandalkan kepentarna kapekan jongkang ndabu sebab berlawanan cara geluhna rasura-sura di bata. Arah surat enda Petrus negaskan maka isi si geluhna repalaskan Kristus laba cilang teguh pajak meia la terugur la mundu-undu dia sekali reh angin perbeben si mbelin ndumpangsa sinder basa. Tapi kalau sila tek seni naras turang. Tapi kalau si tek sentabi, tapi kalau si tek si meredirina italukan kelengate di bata. Ini lonan darat ibas kegelapan nari. La terjeng siengen catapi pe kala enggo jadi bangsa di bata. Ras jadi erta si meherga kal. Jadi imam di bata, singelai di bata laku maba persembahan pertendin, sirbanca senam ukur di bata. Ena mendeklarasi identitas Kristen, si megati jadi definisi entah pe pengertiin karena gereja. Arah surat enda, kalau Kristen dipersingeti maka lanai kepe ia tadi ngibas kegelapan si geltem, ras simpeturah kebiaran. Gereja harusnya jadi sada ingan si terang ras menerangi masyarakat ija pape ia ringan. Arah persinget enda surat Petrus singitkan maka harusnya kala sireh ku gereja gejapkan maka ia ikelengi isampati ipulahi ras ibela hakna. Tapi bas kinatana magatikang gereja lupa isa dirina piah lepak cara dalankan misina. Gereja lanai dadai diri selaku batu sing geluh. Maka sibuk yang bangun gedung, sibuk ngurus organisasi, si rubat rekitekan perduitan rasa berbagai persoalan si deban. Arah teks invokatio, ogen pemenaras khotbah, isingatkan muli himan banta kerina sini narastura. Singaku diri kalak Kristen, maka tugas ta menegaskan identitas ta selaku bangsa pilihan di bata. Si jadi saluran terang gelahna donienda lanai gelapan donienda la salah alamat dingin la tepet na kebenen tapi rekia nepet ingan si muhuli ijadi batar tima alu kelengatena simlin sila tersipati uga bagesna ganjangna ras belangna. Alu kata si deban, tugas gereja yang makap nerangi
membela hak, menghidupkan, dan membuat yang gelap menjadi tempat terang di mana semua orang datang mendekat. Enem lebih sitikal kata ras jabaran karena teks-teks si bakal si pakai gudas kebak tinta ibas mingguenda dengan pendungi kata ning kami kutajung bale si tukurlah kerang taka kerang tukur ka benang tadingkan si gelap dahilah terang maka geluh ta damai senang. Tuhan si masu-masu kita kerinana selamat beribadah.